Салом алейкум, боя бурга, салом алейкум. Так, ин дар момент дасти мо да телефони Note 10, Note 10 Plus ай. Ҳамира ман хостам обзор кунам. Марда гори уже ҳами обзор кадан ку да бадакон зада биги барои чи 3 соат 4 соат ман чизоро обзор кардам, ин монтажёр медуна. Мебинам охирда ки микрофона батарейкаш буд шида. Бля, будуни забуду. Так, да даст мози двата телефона Note 10 и Note 10 Plus. Note 10, Note 10 Plus недавно презентация када буд да шаҳри Оксфорди МА амхе меган. Да иҷада презентацияи Galaxy Note 10 буд и Note 10 якум борае ки фикр мекунам ки уже Samsung да серияи Note-иш хеле плюс бировардааст, барое ки Note 9 плюс набуд. Да ин серия Note 10, Note 10 плюс бировардааст. Основной фарқияти ин телефон ай дигар стари Note-о дигар Samsung-о и доштани формати яъне технологияи нави HDR10 Plus. HDR10 Plus формати экранаш ки 98% расветка, яъне яркости экран баланд шудаги. И плюс як свети нав мондаги аура. Ҳамира ман кофтам наёфтам рӯз дигар ки шумо нишон медам. Барои ман специально барои шумо ранги сиёҳ шайҷа овардам ки шумо бинед. Главный фишкаш ҳамин ки цвет и дизайни ҳамин телефонҳо фикр мекунам ки бисёр чизи роли муҳима бозӣ мекунанд. Не только барои Samsung, барои любой намуд бренд, любой намуди компаниёе ки ширкатҳое ки мехоҳанд телефон тавлид кунанд, телефон бароранд, ҳамин чиз бисёр чизи муҳима. Баъд сеюм фишкаш камераш бисёр фарқияти калон дорад. Так, ба фикр ман ҳар якта шумо доштед Galaxy Note 10, Note 10 Plus, там S10 Plus. Бисёр одамо дар Тоҷикистон надоранд, азбаски ки мисол одамо нав ба нав гузаштаистанд чизои нав да. И ман уже аҳамият додаистам, ҳатто одамои синни солшон рафтагӣ потихонечку ай телефонҳои кнопочни гузаштаистанд ба сенсорни. Барои чӣ мегӯем? Барои кнопочни мисол кор мекунӣ ты 1 сол 2 сол меги дар кор нест, пага дар кор нест, пага дигар нест, дуюм сол ҳамин телефон ай кор мебурояд и ты маҷбур мешавӣ ки телефони нав бихарӣ. И вақте ки телефони нав мехарӣ, ты уже кнопочни наметавонӣ офта. Придётся опять купить сенсорный телефон. Айкиҷо навиш сайта медуре, мебинем онҷода пури телефон мондаги. Весаш 168 грамм Note 10 Plus 198 грамм. Примерно агон 20 грамм фарқ мекунад. Размериш боша Note 10 6.3 дюймай, а Note 10 Plus 6.8 дюймай. Экранаш боша, экранаш дисплейш боша Dynamic AMOLED бидайда. Dynamic AMOLED HDR10, тоже Dynamic AMOLED HDR10 Plus. И ҳама последний слой, защитный слой нав дора Gorilla Glass 6 поколения. Gorilla Glass 6 поколения. Яъне Gorilla Glass ҳамун тонкости аста ки мезани он мешкана хулоса. Ина ман масалан ози ира бигирам байнаи масалан ман ира бигирам байнаи телефон гуфти шероинар бичкемаш и намешкана. Яъне зани ба хотири ҳамин дафтараш телефон дора иҷада ручка. Не ручкашай. Не дай бог агар ручка гум шава, шумо динбораи ручкаро фақат намедонам агон сайтҳои Alibaba, AliExpress, Amazon.com ҳамун агар ягон ҷуз агар ягон кас надошта боша наметона ёфта. Хайра метони отдельно бихаре ай ширкати www.mobishop.tg унам пад заказ ягон як ҳафта 2 ҳафта вақтона мегира. Не ки мисавету инам чиза гум карданда эҳтиёт кунед. Ҳамияташ рамш Note 10 8 гигабайт, оперативкаш аиш боша 12 гигабайт. Внутренний память 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Рангош боша ранги сурх, ранги сиё, ранги золотой, ранги аура. Ҳама ранги более-менее хеле фарқ кунандаш.
данима мегам аура алал хус барои зано аура бисёр цвети назайда фигри ман барои ки ман дидам он цветша шумо метуни инам ҳозир нишон метавон ранги аурара диде чӣ хеле фарқ мекунад ина рангаш за дастам биёрем диде аура зарем дар бораи ёмкости батарейкаи Note 10 боша 3500 Note 10 плюс боша 4300 ампера. Хулоса агар ман ҳамин чизора процессориш там Android Pie S модель намоша стил боша S Pen ном дора. Хулоса агар бихи корои зур кардам метавонам медура чун чихе наворочини коро кардам метавонам. Исума ҳеҷ чиза ман шумо нақлам мегӯям не интерес не барое ки уже приложение бромадагие ки ҳамин чизора худаш нишон метавад шумо просто мебаре гуфтани дорум ки нархиш 9800 сум иша уш боша 10800 сум рӯз то рӯз нархҳои поён шуда иста метавонед будуре ай нархҳои новинка www.mobishop.tg да ин поён омадагие ссилка дуре тамошо кунем. Note 10 плюс хуй мекунем ку бинем ку упаковка шудагон чиз дига бровард мекуне упаковкашон ҳамон упаковка о чихол диде ин ҳамин чихол нигоҳ кунед чихол чӣ аҷоибот буда ҳамин чиз чихолаш дар ҳама чизон неста дар ҳама телефонон неста агар шумо агар ширкати www.mobishop.tg нем поён агар заказ кунед ҳатман дар рӯзои наздик ҳам чихол ҳама чи падар мешавад. Так мегзарем ба телефонам о телефончаро ҳозир мебинем нем телефонам дар ҳақиқат ҳозир дидестам фикр мекунам ки чӣ хел фикр мекунам вроди телефони необычная мисол iPhone чӣ хеле куллаки хеле гирчаи углош зазорош квадратан так бо чира метавонам фаҳмида ручкаш инами главный чизи привлекательности ҳамин телефон анами чиза агар ҳеҷ чиз намешед фикр намекунам ки Note иқа популярный мешед иде вақте ки неправильно монде ира кор намекунам барои ҳамеша датчикиш аи пара бояд бошад опа хоб хакиштан гирён карданаш ҳамон хела отпечаткаш тоже айпуш айпеширеге так что ҳеҷ фарқ намекунад о 3 камера дора плюс 4 камераи ба фикри ма 4 камера и 2 вспышка вообще зур ку хоз гирёниш мекунем Exynos 985 чӯта и братани мо гирён нашудеста филма заряд надора хайра мо заряд мемонем Note 10 муй мекунем так памят чӣ боша Note 10 8 гигабайт оперативни памятиш дар бораи оперативни памят чӣ боша Note 10 8 гигабайта и Note 10 плюс 12 мегапикселе ҳар даш 256 гигабайт сар меша баъд 512 мера баъд 1 терабайт мера баъд дигар мера ҳаву дигараш дар кор неста барои флешкартои майда агаста метавонед бизани ягон файлактона истифода баред инҷа Note 10 плюс мо как расида гирё накардем барои ки заряд надошт ино зира нишон метавонед Note 10 плюс харибад қатъи телефон ман дар ягон плошад сурат мегирам барои ки бисёр телефонча аҷоиботай ҳамин чоркунҷа квадрат чия коме ки медонам ана ҳатман бинависам нархш короче Note 10 плюс боша примерно ҳозир шидагие 10400 сомон и плюс Note 10 простой боша 9800 сом яъне 10800 сом Note 10 плюс шидагия и 9800 сом просто Note 10 шидагия не ки баъди 15 рӯз 20 рӯз бо нархҳо поён мешаванд так что любое время оиди нархҳои навҳои на ссилкаи мо www.mobishop.tg бидуни дар иҷода бинем чизои новинкора бо як чиз дига ки ози вақтҳо ширкати Samsung барои хомӯш кардани телефон дига аи кнопкаш намечихи наместеву инҷа медураи настройка меню инҷа отключить и хоп телефон кишта мешавад. Goodbye.